kules isneno natuin ite kuten andi kanal YouTube dia kabe wa meto anu na hunu ne natet nen an alki ode ama manekat dia pa imuni natet nen terima kasih usi amin aneno I nen dek nok ini nakanak munit an bimil sine kais tablewa nek tenab new India beti tapi pertama Yohanes nakanua ela hiu talatia wasakit paale pani on ato new India beti eleksio inhanana atoni le namolok na inan moin an bimil sine mesleka infe anui nek tenab manekas unu new India nane papmese infe anmoin ambi bis okan amena oleh tata bis okan mami sine papmese on atoni anmoin ambi lasina ma laisfit na Yohanes anfenek na moet le mansiana nawa na tuin tena ma isali nane monit lasina ay monit bis okan nane inan moin andi lays feel lays music amena boleh tata hit malin leka hitat moin andi music atuin lasil nane an saksi neukit nako andi leka hitat moin andi mes okan fitness kata benifa lasil hitat apa andi ayat moin andi monik neno mes an saksi neukit tomno itmoni mansia lasile kita mo enyo dia tolofa mes natonon fain on sale tatena ayat mo tani bi moni imnai alakit nati at moin anbi lasi alekot le tanai ba ma tanawa anbi moni tenati kita fani on atoni yosi Antnino antu niukiton ane alkit ponen. Terima kasih usi nen dari amnino tentago kai itabu tal na baba. Kais atnikan enati at like mat subscribe. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.